الله أكبر الله Assalamu أكبر. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бардык мактоолор Аллахка болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу айымдар, бүгүн сиздерге тахажжуд намазы тууралуу кыскача маалымат берип кетебиз. Тахажжуд деген эмне дей турган болсок, эл өзүндө тахажжуд деп азыркы күнгө чейин маалым. Эми тахажжуд деген эмне десе, бул Аллах Таалам бизге 5 убакыт намаздан, буйрук кылган намаздан сырткаркы кошумча нафил намаз болуп эсептелинет жана ошол нафил намаздардан эң улуусу болуп эсептелинет. Эмнеси менен улуу дей турган болсок, түндө окула тургандыгы үчүн. Ал эми биз түндү 3 бөлүккө бөлүп алабыз. Ал түндү кайсы убактан баштап бөлөбүз десек, шам намазынан баштап багымдатка чейинки убакытта 3 бөлүккө бөлүп алабыз жана алымдарыбыз айтат, тахажжуд кайсы бөлүгүндө окулунат десе, акыркы 3-чү бөлүгүндө деп айтышат. Буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет. Кимде ким тахажжуд окуйм дей турган болсо, ошо түндүн акыркы 3-чү бөлүгүндө окугула деген себеби, ошо 3-чү бөлүгүндө Аллах Тааланын ырайымы жана мээрими түшүрүлүп, жана периштелер дуа кыла турган периштелер түшүрүлүп, жана ошактан Аллах Таалам жар салат деп айтылынат. Ал жарында дуа кылгандар барбы, мен алардын дуасын кабыл кылайын дейт. Эми кимде ким Аллахка дагы жакын болуусун кааласа, 5 убак буйрук намаздан сырткары дагы Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүүнү кааласа, ушу түнкү намаз Аллах Таалам үчүн жактырылган амалдардын бири болуп эсептелинет. Ал эми тахажжуд намазы кандай окулунат дей турган болсок, тахажжуд намазы кээ бир калымдар 2 рекет, кээ бир калымдар 4 рекет, кээ бир калымдар 8 рекет окуган жакшы деп айтат. Ал эми көпчүлүк калымдарыбыз болсо, ошо 2 рекет окуп, көбүрөөк узагыраак дуа кылган жакшы деп айтат. Ал эми тахажжуддун пайдаларын айта турган болсок, аябай көп, бирок кыскача айта турган болсок, кимде ким дайыма тахажжуд намазын окуп жүргөн болсо, айтылынат, жүзүнө нур пайда болот деп, жана ошондой эле сөзүмө өтүмдүү болот деп келет, жана ошондой эле көрөгөчтүк пайда болуп, жана жүрөгүндө нур пайда болот деп айтылынат. Ниет кылдым тахажжуд намазынын 2 рекетинен окумакка, жүзүмдү бурдум кыблага, Аллах ыраазычылыгы үчүн, халисан лиллахи таала. Аллаху акбар. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.